Abusiam wakwaba e de ba too much G8 so mother was say bibia so ye ba e ya na onya bre eni adaje na de twedwumadi e de mame na busia enne mene prophet Adonai ana yesin konwa ye ba bidi enkomo nkwawie no wanya bibi e de afiri mu abotimi e de abobra nti mesre so obenya adaje na ode atwedwumadi akwawie e de amame e ye me no nyina e de twedwumadi nti afa comment no e fa wa comment section ho fa bra ye beje bre na yakenkan e de ama odifo aye krado de da me se obre ka me ho yenko no ho yankoma na kwaba na afi yafa nkomo no enhyehyɛ so odi from akwaba njisu mame papa bibia boko obo ade yankopon ato bibia boko e de nyame ase odi for na yankomo no mepese yehwɛ enyema bi afa ne sɛ spiritual items na ene be konsori go se ebi hyehyɛ rings asofo bi hyehyɛ nkawa ebi hyehyɛ chain church members bi top band de to omunsa ebi to papa ebi to fan ebi to nyama bebre powder ne ade ni nyina no wo mo kire se spiritual items wo mu digina so point of contact de bomb paye eno na ye na pese de ho nkomo na me bisa se spiritual items no wo bible mu ana asofo na ede abehye nyame som edi ka me tia hwefo mo hwe ensambre hwefo jose me mpa ebo ne so obo ade yankopon ye obibia koma so bisa de ma no na enhye ne die no nyam me do so no wasem bisa obisa eye Christopher bebre won asem bisa eda o ma no won nya kwanya se won behia nyame edifo ne nyame asofo a won bebisa spiritual items Bible Bible na spiritual items kwa efi ehase wo he na ebisi okay niatini difo bia nyame yusu ndi ni na dwuma bia nyame wo akande a odi se difo ni nsa odi fa so boa ne ma okay tama Jesus Christ na ma oye ne dwuma no okoto ni free ni bi na ne hwiafo ni bisa ne se eja we eyo maame bone ana papa bone binti na ma wo set bi mu asama fi Yesu no mo ban se ni se nyame nu nyam ebededi okay kwan be na Yesu fa so ma na yaresa oti nati ofom odnenu ntofie fry oposa ya na odi ye nini no ka kire se onko esutin na onko wo nati no wesutin mu na nini bede ebeti ni friend ni make first attempt okoye wase hu ade wase hu nipa se ndu wase sanko ansa na ekire wase afi hu nipa nti no eye akadia Yesu fa yo de kan ni bi na ma nini tiye okay Bible shi na shoye ni panim mi odi akon na no yare kwata na ne servant anase na bawa aka je se oni ni kuro ofiri so no difo panim bi wona difo kase bi wo so huna ne yare na ayekọ ankora no ebekọ ana ebe free ni so je ni tuana mo ode ne na kufo mpepem kan ko difo no difo ne kaje so onko to esuo no mu 7 times esu trim no mu 7 times okoba kwatana nko okoye the last 7 for no afi mu se kwatana eden e free no so ko enene akade nti na ye bisa se Jesus hu ni free ni no Jesus to me ni aya ne dia no to on to me nka se ni ti na ni nti okay ye da na Yesu di akade kan ni na nsa na o che so nsan ko ru esu tini mu okay na odifo Elijah iso je ni peni ni ba ne nim no no to me mbompai makwata ni mfi ne so na ye da na o ma na kwankyere se esu tini na da on onko to mu 7 times na kwata ne beko okay eye bebre na Bible if you read the book of Job kire se nkohwe ya ye wi se ye de se ya di ye de free ye di e ma ne ba okay but near high Christopher se se nkohwe ade nkwa na ye de se ye ade bi obode yankopon bo ma yen wasase so bia ye adwuma mienu ntina ehaba ye twa yen wahia odo esa yare wonam fem ebi ye duane a ye di brode ye twa ya enyia ye twa ye di ye de bi ye kokko ye di ba brode aba ye tu di dane duabo brode mu nan kasa na so ni nkom ni mfimfini no dua ase ai bi fita bi hemfimfini sa ade na hemfimfini ye de treat cancer severe one manako
Okay. But Ninia Akadi or body Yankopon Bo Kayan. You won't be out doing have I would do be a sayarea, Dr. Reject. I should sorry. Should sorry, you to nature no at the sayare, at the beer key, at the beer doors, our Abrabom doors, no bioki, or we are bad luck, Dimitri. While pima, and pim. While bonfire, I ya quantina would was stir. In fact, I didn't hear. Nature no body and couple more mine. But what can you say? Ebe boy, ya sitting na yeti. Ebe boy, you won't never be a nippy dear coupa. A bit said, be a boy, a bit draw, Yaria would draw, Eddie Nipena. Ya bonfire, we are. I can't yet be candy piano nama, nia. Atina or Kranashon, every finish. Into release Psalm 51, verse number 7, David Cassam betraying me. A bring Ben a David Cass asem. Not David and Namine Sasso. I'm an Isra ni penny and I show the ni penny at top about one. I'm a waffle era warren. Until baby not, Papa will work of wool. Until the summer tata. No, or call to be any bompire catcher any yummy say. On fair drying the woofy. I didn't know David Park Cadibia Cano. Okay. The generation name Bibia Koye, yes, a modern word, right? Until you want Yama be wa, different way to me afar. No, they are far infidium. Now we processing a camera. You are similar spiritual soup. Maybe spiritual soup have been a Okay. Your other items, if you are fancy drawing. Diabetes about tea, a habanya, but it's an uncle Boba, your benria, lay a summer woman, but in the no, the hatta, their farm for dear Marco, a processing of fine. Am I in a powder form? Send it say, and say, into no, and it's only one water was a big no one, a bit pretty diabetes in my sugar level, no, a bit quadanoma, abrabonable, so, so Bob Brenner cool with me. Do baby, I will say, draw. Okay. So, soon nip and a thick canal. Nipper will be one brabby and cobisi, a penisi, one more try, yes, one try be enfa. We are about which journey have I before about we got 7 days. Would you drive or crown never short or crown short as well? Or being to me, ma or crown in Jinafaco. Or Abrabon, the young for a new door, she and the one tia Brabon was over Bobrana sign. Into a do baby, only as a big draw crown. Into Pibako dear, dear be a bano, spiritual items are like a purposely one quine. So one to me the money per money a D for the word prophet, and your evangelist, and your pastor, even a your reverend. Okay. A your prophet, and your apostle. Okay. A your prophet, but generation now quite say. Obi always be here, Bibia, no so more directions. A banner quantity deep one spiritual directions are a deep one and mark quantity. Okay, you deep for pet. Okay. Deep for over to me, more quantity because when say Nipebiano or cram, never been coy, but would the way, would the candy Pebian ever more cram, sorry. Indeed, I know never to me, more cram to me activity. Okay. Indeed, spiritual items, you know. You would dephobia and above one dinner. Revelation chapter 16, verse number 5. I say, Nami, who bought 14 show to do me and me. But yes, a tin show. Okay. He says, we at Africa, yes, it will be a bosom team. Into Bible messages a buffalo. Why men are being bought 14 show? The way to me, I come always room. Bible show begin should be in the young body shoes a shooting. Into Yasu, a clemency so be a bosom letting. In Suez, and back and Kayan Nippon, and near sitting one, young to me, Bobbera, and my young Casa young boy. One got if it's an apple, young pa, one man now, I didn't tell. It's sure not yammy bomb, my young, or the 2 me be a same said, will be a young boat, ya two drew, Yarabia come out today. A sweetener. When you differ, no, look at you to more shuma, Yariano. I asked a do it in a bit to me at Tenaco. Okay. So, Braboni, Mammy show type of Usubia, yet, the Buanipa. Okay.
Share efi abotem pi. Yɛ Bible. Okay. Share be connect tie fa kro. Ye di gire sika ene adwuma ne abrabo. To say lake na ta ho na enko. Was a lake ta fa kro. Good. Now be call run am forest abako to amuna bi na nsuo tem enweda. Say nsuo nketwa na enweda na lake that ta fa kro na enko. Wo de ye Bible mu bia e be den so betumi abo ne dua na obetu ne dure be kan. Okay. Because ejina fa kro opeba e wo ho. Nsuo to e wo ho. Say so na de dem easy so obehu bi. De dem ba ko. You will show me what opeba ewe. Ebi so opene ba ewe. Wo de ye ba mo bi. Na se obo ne bra na de ne kuradie be kan. Na se onkofun obi. Kosisi obi. Na obe nante na consultant e be de so bebo ne dua be kan. Na ye wo esutene. Esutene no ejina purpose no ma se eyi nipa ho fi ko. Okay. Nti se ya dome wo. So obo bra yaman ko nanim. Se ni ado sabe kabia usika se modwuma ebusua ware anim akwantu anim a wo pese no mia na sesa bia ebusua ne mfiri wo so no wonya difo bi no de wakosu tirimako wakobo wosum ene kwa ye mona na paye bona na jo ese one bo 14 shuo nim ne kasa. Okay. Wo ko shuo mu ye shuo bi wo de bi wo ye mfa nkom de bi wo edikom nti difo no odi woni no no wo eni unyi ni okoye so opayago. Okay. And so na ya jene so na wuro se opayago oni ni fie no ntu ko ade ni die be man. Okay. Nature no go tumi nature na ye neutral. Ubo we fie ha untumi sorry asa wuni mo bia na wabo ewura we be bisa se o hwe wan. But say mama prophet Adam na ma wadare se brado na power city a o frɛ na manfa na me ba bi fa o papa se membra me hu o bra si wa ha fa ha bra ana yesa sana nti mpaibo akade ye woni mpaibo ye woni fast ne ye na ye woni spiritual items ye don some in mpaibo. Okay. Bon some in mpaibo. Yeah. Matthew chapter 4 Bible says yes go 40 days 49 do we are no bon some share nti can no want o pese o catch them say bon some mpaibo say ne ye kanona na nkada Yesu ye fasting 40 days 49 ohia bon some 101. Okay. Nyama nipa bebre mpaibo ya tintia na mabɔ mpaya mpaibo no eye but akanya wo de be kan nipadua na nipadua de be sɔre tumi bia ya de gina busua tumi bia ya de kikire busua ne yatini obi se ifo bia ka kire no obra obra na busua mu busum bia na nan kwaje ye ifo ne hu aka okay eye busum break me break obo break ifi obo ha be break class so ka break me kanya me mu no kra kire tumi bia wo ne ti wade ifo bia obo ana obebo pese wa bra bo jina ye wo shunshun na pedi obeyaman. Okay. No man nipa ni shunshun ne ti wade adwura no nti ye wade fo bebre aya wo ka se mo se ye mfie sika ni wo ba ye ya ye yi ya de mienu na abaye abrabo na a negative and positive also how a wo be balance do one thing akoye blame game beye bosom eno ana nipa adwen ye den e wo so but wo be kom no na nipa na nkasa so ono nkasa kwa na kra na tin no waton onim. Okay. These young girls, young boys, you to have at this time. Maybe I told them cry net to them, but one lives on my tongue cry. Yeah, Bible say, in the animal be movie. Okay. Oh, Esau and you joke up. Esau and you'll be a bit wobble. About corner comedy in the power. I say, Mamma will be any pin away here. This a wood penny in the mammy. Mammy, what give you? Ati se woni obi ana woji ade bi obi ho no se tisa wo ka se ya sa ade we wo de amma me se me hwe so a me so ade na apen me de ma ofisi se we de ka sa me nim me ka che no kwa ne ti ma fa amana se bi let me tell you one thing about the universe at the moment I be feel one ka kire se me de me penny na ade na me de amma wo de fa universe nation spiritually are manifesting because one we be one waka niye koyem enye hu se niye fi mu bi nti wo
Oba akosi okomede no ba asiti so do pani ma me asimi di pani ama e kiri ketewa ne be di pani no so ya nipa ntiase ya pam on ketewa na ko okukum de du ta ma ni shira na wo se ba no ketewa no koje because oni nkan ji tuma no onim se na ebe ba nyama nipa bere wa abrabom bebre no enye bibia na ye beyiu ebi oni pana nkasa we di agro bi a onim se agro na odi ninde no da chi ho aketua beba obenu. Okay. Odifo yenhwe o kasa no kire enniema bi esisi wo Bible mu a Yesu de enniema bi kan wo bi anima na ni tseye de di ni de so ye mfato ho na so enne ye hwe ne ye friend spiritual items wo enne yenya mesum no mu a ekame ese eyade ba akopɛ bi se ebia bɛkɔ esum bi mu na se wo mo de no eye kawa members ni nyina ahye kawa enti ne wo hwehwe aware a wo yusu kawa ne wo pa adwuma yusu kawa ne wo pa wo yusu kawa kyese bibia wo bi hwehwe no eye kawa no mo yusu se ye enku a wo mu nyina yusu nku eye oil a wo mu nyina yusu se ye powder wo mu nyina na yusu ade bia asori no wo mu se no na spiritual item no eno na members ni nyina yusu. But example ya wo de mai different occasions ene nia wo mu yusu ye ede sa ya ren timi dan so be say every na spiritual item no ehu hia na ade ba ko no say the members say we ye spiritual item a member no gidie ni free paibo a nyame sen paibo timi ansa ade nyina no enkohye sa ade ni ma eno ne besum ne bo ma say eno ni wa ne say nyame bi ani ho na men kan nyame mu no kra nkyiro ahwefo ehwe bidi ni prophet ado na me kan no kra nkyiro empaibo ansa ade nyina odifo say nyame na me kan e ba nkyiro tobo Bible no nia empie do hwehwe ni pie. Okay. Bible ni ansa de nyina enti me bo odifo ni pie wo Bible ni mu no yenti mi nyina no so fanka Yesu edu bebi ne na wo ho akire wo sikasem. Okay. Na why say wo mutua to na tax. If prayer do everything na can say Yesu command this kaba be she Peter botuma na. Okay. No you tua tax no. Okay. O kire ne so onkoye den. Onko gu ase. Enam obedi nke yi no nyi sika mfini. Se yanka no kwa nkire nyame ma be kohwe abre. The Bible say adehye namfom nkwa na tete aponko so. Ye dia hye ye gidi fo tirim ye die wudi abekọ obonsam gem. Nti no opportunities akase ba ma e Christofo but wo mu ni say ye wiase afefede. Wiase japade ye mfa kohwe. Nya wiase ni mu niam na mehwere mekra mfa so ben ne wo so. Nti ebi oba ai Adona Power City. Na say wa no obi emeto obi no wedding ka be she po mu first. Na ka the smartest way ni say give one the best smart for one grab on sase ni bia ko ekiri. Madachi ni ntiri me ba no. Sa sorry fia da obenya bia sisi na won so wa chichiri wo mkuru wa. We say japade mfa nkohwe. Me we say japade ni na mehwe me kra mfa so be na wo so. Aya hwesofo ne ka wo de ba sorry. Hwe da ne ka wo de ba sorry. So won ma bobra wa so mu wo ba ye wo ende no efie kura ba oni wa bobra ne sifia oye park kura wo ma ne ma tene ma no ma bro no so me bobo won futuro na ne na ho nkoti oye park ama no ewi ase japade Bible si sewo ni Bible kan na ye bebu ani pantiase efie we ya ana Adona Power City ya nyame nam bofu pani so ana yetu na bere camp we wache prophet Adona ne mbre so no ni ho a generation e ba betena susu megwa no so ono no yeden obeba no ya yeden bitwasa no ama no tinyama no no so bepere ntino meja mechi ya mfa nkohwe ni first na wo deck bi friend Patrick Kotom nda meche obi ape the beautiful men and that you tia be say agency they don't know nim na the ban popo in that generation and in this generation the same man I dey etwem. Okay. And to me shamba biu about in different form. Okay. First and so we create YouTube account. Now very stressful. You say we say.
obi so tena say we say mede bibi ba your friend TikTok and one say ubenya we email address ubenya 123 kwakwa say wow obi guide okra bet me create one obi nti eno na ye more easier than YouTube nti nipa a wo follow TikTok now no ayempe wo first na YouTube kuta viewers now no TikTok abe take over lead YouTube na ya aware say baby a TikTok ne do on to compare ko gap na ide ayekese sana nya ayebebu we say japade ye mfa nkwohwe we say japade betwema first na what it Bedford in the nobody that the Bedford why no obeti onje okay so we from mo bukra wo ekura bia so mfa ye adwuma kra be mfa nya hwe da bubu ya kra be good nti ye wonyema bi wo etwem ko let me come to spiritual items okay mami tro bofo bia odi asoro bia nim say Revelation chapter 22 verse number 16 kind owo na kadie a wo de ka ho a ema ne bofo ni nya apam ana ni nya yankofa okay nti empire ba kadie na asofo bi ne di wo ha eye seminar ebi wo ha ye bibibi sane a wo bobo no uhia ware o de be ma because ungina so bom pa e mabofo no ba because bofo abofo ye the perfumes na erivo kom abofo perfume wo pa de enhwam nti no se me na wa ya ma wo udi dra ho a na wo bom pa ya scent na wo no communicate with angel no amotum be fa wo pa e bo no koma nti spiritual items e difo no demonstrate no ne bofo di nenim no na nyo open and no de be spiritual item na ma. Okay. Odifo Bible say me ko me nya munyanka. Me ma honhom konkro titafo na ba. Na ba be ye muka kai. Wanka se obema akade aba. Ana obema mpaebo akade bi aba. Ebiem so ma example bi za bra Yesu koye fasting 40 days 40 nights bi ye no. Bronsan ba ne nchen be so ne hweye. Ba wo ba ye no Yesu amfa akade bi anka ne ho ansa na bronsan wo ekọ. Okasa keke ode asem no ene pam no mane koye enti hana me dira so bisa se scenario si mienu no ehe na empire bwakade yes spiritual items no eye adwuma abode yankopon ye wakoma so bisa de mo ani ahwefo mo hwe amen islam asi on konkon no ba be de be ye ka kaifo obe mo ka kaifo dama ye kire Paul ani Silas no na on konkon no wa ba na no mai edin komba odifo miti ahwefo monyi man na on konkon na wa ba na no mai okay ahwefo be ya no comment section okay ya kire Paul ni Silas no na Yesu na wa ba kwa na no manko na wa ba ko that time no suafo na hia e wo Pentecost day no jana besisi won tiri so ana na besisi won tiri so na ba tira nkonkon ni tiyemu okay o guide yen obe kire yen obe mo wi se wo koye we eni nyame asem gbo ebra twon ho firi ho ti nkonkon o kai o guide yen o kire yen what I say sana nkonkon ne dwuma no ya de Paul ni Silas ko tu fie ase no nyame hwema ne bofo ene obeyi wo mfiri ho nti so pese mpaebo anu mwaye bantema udifo a wudi niti no ono no ne bofo a oda ne hu editira ne se nyame si mi yu ko fa ne ma wo wa pinisie ne kodandem no mfa wo so na fa me so na mu nyoje nti Holy Spirit na work otimu o guide us say umpai bon ebe communicate with the angel of God na then ade be invoke angel woni asem no nti Yesu koye wenya nyanka no kore but okoye chi no na bofo da so ye adwuma yitwaje ne ma ana na time Paul youth training na onam Damascus kwanso nkonkron bona hwe na se Bible so say nipa gina ho adani oja no kan de bo okay abrabo ne bo wanti ahia abebo brasan impai ba kadia rings ni ade aba ba wi se binimu hye bebre rings a hye hwinim for fun meme ring ya hye mi hwinim for fun keke just me hu ne fekeke na because
and I met say, Meme nka say me ring ne e wo power. Odifo. No. Obia. Nyame ama ne tu. Onama. Na se wonni aso wonni ni awu. Okay. Ti se ne ndi bi ne kasa na ba wu say, akoy nyame tu mi da tinimu. Bo ne bi mo de nyame bi abobo wo hu kuntan ya wo monama wo mutu afa wiase. Ana wo mutu eja wiase ne ho. Saa de na wo ye obi be try wo ba dwedwe ne awa no. Okay. Nti nyonim nyame tumi a odi nam odi ye adwuma bo nyame ma no hia na ne kasa kora ndoso. Ti ya wa ko ne bebe. Ena makoma kingdom ena woni a wo boa enye no kore e creating e just ena mini maame wota kasa ye ayo nyame hu ye bobo. Odifo ene se ne wo kan se eye creating na mimbisa se wo kasa no kase ne mpaibo yenku ne fast ne yenku ne spiritual items so yenku ba ne nyina mu no a Christopher gidie ne se nyankopon tumi ade nyina ye intene na spiritual item no se enimu a bibi ntimi wie peyana. Luke chapter 1 verse number 9 going. Parce na embra nyame difo ne hie eduhwam no nyame bofo sane. Okay. Wahye dan eduhwam mama say mama quotation say in Old Testament waka James efim cause you should sorry for the Old Testament me do Bible of the okay one abra ye hie eduhwam nyame bofo ye den e sane. That means say empa ebo won edwuma ye akade won edwuma ye woni mo bi opa aware ya wapema be ma we share obunu kwasia we share na oboa na we bunu kwasia onpe tamiwu ya onsola na pon kasa obi ya onko nkasa tamiwu minim so obo ade yankopon de tum ya hye obu dada eye me osimesi me ni abrantie we nena ya nantia na every time bia ya be plan ya fa aware na bibia bebo nya yo si akwan bia meti wa atro ye ni eguso apam sesa bia di eti bidu tu jem na wo hia mo jana no hye no enyi mini so osimesi mfi se ni ayo si akwan e wa ya aware ni won yi ntimfim ya tu aso 7 days opa ye na pa opesu a se wi atwenkon na ba ya ba direction kwan ka apeni ye na nadwo anadwo. Okay. Ya tu aso 7 days pe na do no partner no no start some more plan na hwe se bibi ba bebom se nya na eti dada na tabe wo na mboy Debi. Bonsam no boy. Debi. Bosum no boy. Debi. Motia no boy. Mama wata no boy. Ma no boy tami. Nyame no boy adi na. Nti nyame abodie bia woni ki na homa. Ba nimdia me ma yin nti. Wo yera. Wo do sika same mfa. Enunu. Be trust simple direction. Practice and so now. Practice pese wa hu bibi. Enunu. Ya fa aban bi eme. Ene a champo miensa. Si wa be wodrum na hwo no so kama. Eba na dwe 1 ana 1:30 bia bobi gu ho a na waka kire say sesa bia di me kra so me no watitim ana san fi mechi dada hwa da hwe beba ya me say 7 days ada hwe ba fra udi for na bona mani so ni mu directions obekire onyama abetoto adebe. Okay. Abrabo ne bo woni weni kan bo bra bre. If you want to win the day, you have to conquer the night first. Odifo won say example ya ma ye de fata me hu ya fe na wokotita me ewu ode kotu jemu okotwiro de agusu je kohye no besore na dwo na e ma Ghana for say spiritual items no I say enyeme bi wo ho e hu dudu nti no sunsum sem bi bata ho abosun sem bi bata ho. 1 Corinthians chapter number 15 verse number 44 obiambi no nkan o se ye wo shunshun mu ni pedua ene ye wo monam mu ni pedua. Okay. Nti John chapter 4 verse number 23 to 24 o se onyankopon ye ho etwa se ye soro no hu ni nkwem
abrabɔ nyɛ physical dabi abrabɔ nyɛ dwumaden ko a dabi sika wɔnyina na fifida abrabɔ wɔnyina na oh first obi bɛ fɔ papa na nyama kwesi a menyama yɛ basa wonim ne ntia baby a wobɛdu wɔ abrabɔ ma yɛ bɔ agye wo so no ɛhɔ no yɛ danger zone baby a wobɛdu a obi anwa na wɔyi n'ani atwerɛ wo no ɛhɔ no mbom woto wo a wobɛtumi apass through a breakthrough woman demonstrate kyerɛ wo sɛ ahade yɛmpɛ wasɛm nti wada wo ho so but pretenders they pretend oh sister simesi bro simesi hey nkanka wakɔ na wama we kakra hey and nsambrane de wo fa no kwa be mani na nani but at the moment I be wo wa ho kyerɛ mu no wona be mu nipa okay nti sɛ counselor bi na ɔkae what is asɛm to pain wa brabo ma men kai sɛ wo yere dɔ wo da sɛ bi ne ekoyi drop money o le to oba oba be me sɛ wanka ma me yi me nyama bi oh papa me wo 100,000 Ghana cedis ma me fan to account of yi nti odo ne doko at the moment aba ko nyama be start sɛ yɛ basa no ɛhɔ na abehu the rare aware na aware no nti abrabɔ ne bɔ ye yemfa ye ni do so sin ye di ni e na wan ti abrabɔ ne bɔ asia obɛbɔ branas ne pa be bɔ branas ma me kyerɛw example ni obɔ branas ni ɔtaate na ha tale first me bi shop pa de we na wo mo to ade wa de we na business na me yen sample na me agigiska so na say ni metumetena de wo de won to hwe o tale first no na baby na meti pa na me ni osimisi wa popani mi din no na me ne nam tale cars ni me pe na me tu oh first ne papa bia me hye no abrabom say me wo ho na wo de order yi ba oh afi be ma ne fi na kwa mu obi a mabio adenja wanti abrabọ ne boase obobra na san so pese hu sa abrabọ no boku ni ma ne wo mi wo do past no o kan first na bebia me won na nye first na nye o na nye na ne nipa bebia nipa beda but inde nyame aye ne hwe bia nipa da hwe mpa me da so ne hwe ka kra me tim ene na e kire se obobra ko wani okay ene ne kra ye gina no abrabọ wo ngina ne fifi wo wo bobra na ebi wo se wo ngina wo abrabọ anka wo workers krank wo ma mo business ni bu because you ni pa bonefo wo ebusuam bonefo wo yankofo bonefo wo workers ma wo ye diabetes ebati opon a na ohwa no bi na watamba kwa hye to ne bag nti fa ne se we wo bon ka be 400 Ghana cedis na 500 Ghana cedis na 1000 Ghana cedis watamba ko ebi wo edu na wa ye ni nia no be wie na profit ko enwi an we yi ba ko ndu na profit ni nia na we yi we so be yi ba ko to be na fi business no wa wonye sika basabasa still business ne mpeke odi for ye be na so come say mienu me misane adan na se e spiritual items a ye de bo nyame mma ye de ya akade aka om homa o ma hwehwade abam bisa de abam dia adan na ye ton me wo odi we de me fanche Ghana for do ka kai hey edrowe obaye ba ko edwuma be yo betumi abọ ho ka be ne o odi for say we ye edro okay spiritual shop edi for ne ye seminar no to fi baby okay and sana wo de akade na befra seminar ne ye fanche o aha ye use candle factory ni fia ye to nti se wa uba na ye chire candle na ma no wegina so bia bi se kwasem na wo de abom paye na ya tamama free a esan e besi den ye biu sene asko bi beka sa ensori ma no moto collection na wo moto no efia wo mo ko school wo university for kra bro ben na yo 10 secondary school for my wonga won ko kitu e semi mo fa mo ko school my the collection na yan okay lights everything this first line will be ya sorry juma wasi okwa heaven ti we tu no ho ache amanyame na eni obi odi fonya sa nema we ni mu nyina expenses na dos wo mo so na mama mo dey introduce spiritual items a
What they told yare bia ni wa aka wato ya bom pa ya ma yare ne nko difo ne benya fishing fa we fe kam na fa yesi mina ma no fa ndwal na ne kra ho beti ebe pam sa se ediniti be pam ba do ka ediniti be ni tumi bia o se ya de be ye ni ade ni a be ye nsu mpaibo ya be ye nsu ni chiwade. Okay. Odifo ne kra me misa say o ka say kwa do dey example so ring here show kwa the fashion take bibia ni ene obi be ye dan wo hu sunsun ye wo musade we eye papa na we die enye papa osun bia o dipa bia wo ni ogidi se ne som ne ye papa man obia ne som osun bia no onim faso die a onya ewom. When we say comfort be more Christo ni be deliverance on by comfort da debi dada na debi Christo for attack ya comfort. When we say Muslim be more Christo ni be deliverance on by Muslim da debi and then na bibia Christo for kasa no mu kotu we nkwaje nim one day na nkwaje. Okay. Jesus say ye mani bia mbom nye den enyi etwa ni bi oba den bi ni di onu no nim ni di abayifo kingdom wuntumi ngunu nyame bo ni wiase no establish that kingdom abosom kingdom untumi ngunu nyame na oye saade nti why say nyame na oye na de no shi ne mane bi etua won so na bonsam no etua won so job wa na say na nyame mbeko bonsam so kan ko bi na oni nyame kodi nkom mo kire nyame say job no na we hira na wo ama ne ban bonti na waye yi nyame se me dem fansa ko kan ba na kra de men fam sen kan yame ama kwan ka bonsam betumi adwo nti yame ama wo ho kwan a bonsam tumi ye wo be ye tumi ye nti ebi wo a wo na fia kan wo kra na ma wo kra na tumi operate abrabo ne bon wan tiasi abebo brasai Solomon no share ring. Okay. Solomon the ring ne bofo de man wo ni di odifo e friend say the friend Raphael. Okay. O ma Solomon ring bi ene na osha na protect ne fi ahunhuma na wo ni di si o nti wo nso obi hye ne ring obi wa ne de na hye ne keke obi so wa ne de no na mpaibo bi wabɔ mpai bi ebuso activate ring no na hye no nti bebi oni gidie fi no se ne wo mo ye hwade na oye ne de nti se wo de wo di Kristo di na wo ye Kristo ni okɔ wasɔre nton ring wonton chain wonton hwe won de ne se obɔ mpai a bibia be ya eye wugidi a wudi tom nti na wo follow that direction ba se baby a wokɔ no wanso won mpai bɔ akade na ka wakoma se wo gidi o mi se wo to bi bo Yesu dingusu no ama adwuma bi a contract bi a na wo pɛ wonya ama kwantu bi a na wo pɛ wonya ama visa bi a na wo pɛ wonsaka ama anamuntu bi a wutu abrabom no wo hu nsan a wo so dugidie behim because ugidie him se ugina so bo Yesu din a hu nsan kyerɛ. Okay. Odifo ne kwakwa de kwakwa sa abrabɔ na ye bɔ ne ye mfo ye ni ndo hwe ye di ni e na wanti abrabɔ ne bɔ ase abɛbɔ brasan wo ho ano apɛ banbɔ e wo abrabɔ e na ɛbɛbɔ na ne ye wo dia no obi ntumi emmɔ ngwemi ngin fi musi because ne ye mfo ye ni ndo hwe ye di ni obade yankopɔn hye obibia na onye obibia koma so bisa de ma. Amen. Abusia ewiase abrabɔ ya ye bɔ ni ye mfa ye ni enhu no edos ye pa eche ni edi eni buti ya abrabɔ no memfa ne trasa we ene prophet Adonai ne nsɛm ya odi twa so edema yen message so beja comment no e wo comment section ho e de amami all the social media handles no e too much gh o subscribe like share na for so eni ya da so eni di makra